Neki ga nazivaju eliksirom života, a osim što podstiče metabolizam, jabukovo sirće sprečava kardiovaskularne bolesti, snižava loš holesterol, jača imunni sistem i smanjuje i rizik od nastanka karcinoma. Jabukovo sirće poboljšava rad creva, bubrega, bešike, kože i celog respiratornog sistema. Sirćetna kiselina u jabukovom sirćetu sprečava odlazak kiseline iz želuca. Tako se hrana lakše vari, bez pojave refluksa, nadutosti i gasova, a umanjuje se i gorušica. Jabukovo sirće deluje najpre na acidobaznu ravnotežu organizma, činići organizam više alkalnim i stvarajući oružje koje ne podržava razvoj bolesti. Po svom sadržaju prepuno je vitamina, minerala i dijetalnih vlakana, a u narodnoj medicini najpoznatiji je kao lek protiv masnoće u krvi i kod eliminacija štetnih materija iz organizma, detoksikacija. Takođe, ublažava oscilacije u nivou šećera u krvi i osjećaju gladi, pa je zbog toga postao deo popularne kure mršavljenja. Jabukovo sirće pomaže ljudima s kožnim oboljenjima i ekcemima, jer ubija gljivice i bakterije, pa ga možete sigurno koristiti ako su prisutne i blaže bakterijske ili gljivične upale, jer svojom prirodnom kiselinom koži i suzokoži vraća prirodni pH koji se kreće oko 5,5. Sirće je bogato vitaminima B i C grupe i mineralima. Ako želite samo da negujete kožu, pripremite kupku sa jabukovim sirćetom, a koža će upiti esencijalne materije iz sirćeta kojim će se nahraniti i postati osetno nežnije. Treba imati na umu da samo 100% prirodno domaće jabukovo sirće treba upotrebljavati jer u njemu nema alkohola. Recept za domaće sirće. Neprskane jabuke sameljete ili isecite, pa iz njih isecite sok i sipete u posudu. Neka sok od jabuke vri, posle vrenja procedite. Na litar tog soka dodajte litar vode, pa ostavite u boce i dobro zatvorite. Držite na umernoj temperaturi, na tamnom mestu, ako se pojavi talog, ponovo procedite.